Hai menaza ibeting cho ilung pen menen micram ke zing kai zamadai sumai gomara sam news kadere insa chuna times biagne pung wangai radalei Bengaluru namdige lungmebong na micram ke zing kai zamadai dammai ge zemina na ning dolakpe ngok samakpe peluigine ke tap tibe pesing digumze tatu te tibe ngogule apoze kahamiki kone zero sedo de miminu ne mikazui ke tungo makpe ting mikazui gulei ai po ngora bezen mai ting no kunta kre ko na minute kres na gane choose kunta kre ko na minute ka ka chumlunge na migne pa bam chuige hulang bege sapse miminu ne mikazui gadi gulei je salei Bengaluru namdige ru namakse Kanyakumari Bhopal Hyderabad na Mumbai namdige lungmena apungo ka sangmakpe peluigi na kyo tapti benai pesing digum zeta tu titbe ngoguleize Indian Institute of Astrophysics tinghuge pambe kyo gilam ka katay mabona salay Hello ibe ngo ibe kahalit petariam boat star Miss India 2024 Jaipur Rajasthan namdige tatkyo bege Assam pui bezine Manisha Sharma nai Arunachal pui bezine Duir iti panai hangnadu ngo ilang puize vote star Miss India 2024 pe chup rogai delay Marasam pomene saze Assam pui Manisha Sharma nai Arunachal pui Duir iti panai hangna patapang yoy chimigalu beze Hindi chiba ko lawyers hangna lay je salay Manisha Sharma na Guwahati High Court samramba kige samramba tato zabam ko lay zay Duir iti ne Itanagar Permanent Branch hatu kige samramba tato zabam ko lay je salay NCP SP body pay Sarat Pawar ne danay karam kyo zing kai zakana mama ge saze pasungka India de go body pay Prime Minister to ko merame India de dichun to choose kachi bem free hange halung te zata to ga de lekane chuna India de go body pay to ga be Prime Minister Modi ne hatoy makse karaibu go Prime Minister ame mo peze kin riberu ne de leze salei zai India de go body pay Prime Minister Narendra Modi ne pagu government ne tingkum kreu sokri puanga bege India de hange tato ga be ketu samak leze NCP go body pay Sarat Pawar ne salei Aipo samsa beza Amravati ge election campaign rally Mahavikas Agadi go candidate hange bot ki rote pege saze PM Modi ne India pedena medage hingra tateuze Russia de go pepe President Vladimir Putin ta khalize Putin ka chibe India de ge katle bambe mihingra laize Sarat Pawar ne PM Modi rege sagai de lei NCP SP Gubodi pe Sarat Pawar ne saze pasungka Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ne India de Gubodi pe rame Indira Gandhi Rajiv Gandhi nai Narasimha Rao ne Dr Manmohan Singh sangbe panilung pe peche India de dichun to chura tateu ga de lekane chuna India de Gubodi pe te pe Prime Minister Narendra Modi madu teu ga maklei je sale Naga political groups ne halika det se lilap tema bodu to kakhe banai kakudung sube zegene panira tabetulia ze Dimapur Chamber of Commerce and Industry Dimapur namdige tatu country begene lilap tema bong nai marura me champe me bodu pi me bong ne te menada karanglia kai ze wang rabe kram kyo zing kai ze strok rimai gene chuze Dimapur namdige indefinite sakdong makatale ne kanambe taiting gene sakdong le pera me be chimak petet ke u leize te menata gen dupet kai delay Marasam po medaga Dimapur Chamber of Commerce and Industry ne rangya guys aipo indefinite saktong makatali ne kai nambe te kyo rabeze lilap te mabong ne panilung makpe nai wangchang lakpe lia gai be puka kai ra zai ira tele ka makta ne tet ke gulei je ka chele Dimapur Chamber of Commerce and Industry Dimapur namdige tatu country begine dilap te menai marora me chempe me bodu pi me bone naglen go sokri daga rangaize hindi rehe me bodu nzetche apoduge pe ketingaize lilap te me bodu rehega rahang rangsi kai deleng Zai Dimapur Chamber of Commerce and Industry ne anui public men te menada ge kem gaize Dimapur namdige indefinite sakdong makatale ne ka nambe tet ke bege panidong ga amang rahang kem gai deleng Patanjali ne India de inte manadu zumo be pelia ga be misleading advertisement jene India de gotu ki dilang be Supreme Court ne zimai kram ke jing kai jak chum damma ge Patanjali te chu be Baba Ramdev nai Patanjali Ayurvedic Managing Director Acharya Balkrishna du rangai Patanjali company ne newspaper ge inte mana so ge kanoi be samne kelun be ke be panui moro advertisement te lia balang kelun be samdu newspaper ge chipo lang za kara nang lei ja salei
इंडिया देगु समरंब की दिलांग में सुप्रीम कोर्ट ने साजे पतंजलि कंपनी ने पनुगु रहे ने हरित छबरा में तेलु मिंगम लुले जे साबनाई रहे तो चिमनाई लिसिसी कमर में ने तेलु पेट पे रहे सेले जे की बेजी ने अपो कैसे कोलाजे फेन मकु ले जे साले जाय अपो पतंजलि केस दुगे हतु की के समरम रा बेटिंग मिक्स से क्राम क्यों जी मरे मागे ने हतु की के समरम रा गुले जे साले जाय बाबा रामदेव नाय बालकृष्ण ने ते मना सोगे किलुनबे की राकदा को लोजे मरासम पोमदा के रंगलिया काय दले जिनाय क्राम क्यों जिंग काय जे कुचुम दमाई टिंग चो कुंता स्कुई मिनिट हिमरे को ना हिगे मलेशिया दे दु स्पाई गुगरी लिम्बे पे पेला कंट्री बेगरी रॉयल मलेशियन नेवी हेलीकॉप्टर्स टिंग हुगे गी का दो बेगने मिना हंक्रो चाइ दिले जे साले आइपो मिलुंग मुइबे पेटपे जे मती माक चा वांगरबे दु स्पाई गो टिंग कुमरियाक स्कुई चंगदी बे पनाका ही चंगकदाय बेंगी हंगे दु स्पाई मेने ग्री लिम्बे काकतेजे कदा कोबे तारियम लुमुड रॉयल मलेशियन नेवी स्टेडियम दु स्पाई गो कंथाबे की मुजुंग पराके दु स्पाई मबोंग ने तो कहली बे हिगने पेटलेजे रॉयल मलेशियन नेवी ऑफिशियल ने साले मरासम पोमेदा के दु स्पाई में बोने साजे अपो ग्री लिम्बे पे पेला कंट्री बेगरी गिगा दो बेगने मिना हंक्रो चादी में दुइदु लुमुड रॉयल मलेशियन नेवी बेस मिलिट्री हॉस्पिटल रहोकी में पुंगवांगाई जे पनुइलुइन सेट पर हंग तेलेव गाय दिले जाय दगुम तकने ग्री लिम्बे पे पेला कंट्री बेगरी गिगा दो में बेलाम चिरहंग रॉयल मलेशियन नेवी ने पलाम पे सिगुट कुले जे साले नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन NBAC ने लेसी नाम ले ना दगे पेची गाइजे लेसी की पेसेट करो ना पेसेट करो जे कना हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नाइ हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन लेसी नाम दुमा चिबे का पे देगा बे कना क्यों जी करो जे कना गने एग्जाम था चूजे कजिन क्यों जी सरो कचांग एग्जाम था गाय बगु रिजल्ट क्राम क्यों जी का जे सरो रिमाई तिंग ना ही गेन दु पेट कुलेजे NBAC गु बम्पे चेयरपर्सन ने दु पेट काय दले नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन NBAC गु चेयरपर्सन असानो सिकोसे ने साजे लेसिना मरामने अपने गुरुजल पेर बबामजे NBAC गु वेबसाइट www.nbacnl.edu.in गने पिदो बिले जाने www.result.siksa www.indianresult.com गने पने गुरुजल पिदो बिदले जरंगाय दले Animal Husbandry and Veterinary Department Mizoram dege khoringdu reheise pamapi mabone inte mana dege ranglia gaise Mizoram de aizol nam dige kabagrarit Africa swine fevers petla leise sale Mizoram kadege kabagrarit Africa swine fevers outbreak rapid pezene kabaktung misonga apo kabagrarit kine ndraze sabe district cha Sampal district Saitwal district na Aizol district leise sale zai hanai kumting kumchang na jang kam dai lungge kabagrarit ne chai dibe kabak palane tirze haket reaction na dai chai chang de le zai gram kyo hezing kai je kana hamamai ka chang kabak pui reaction rok te setria to chet ne leise Animal Husbandry and Veterinary Department ne sale Animal Husbandry and Veterinary Department Mizoram dege khoringdu reheise pamapi mabone ndu pet kaize India de gu hindi le sikwa palang kacham te le be Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 Section 20 kangane raji pega belugum se hararit sebera me bam ke kene rapet magrazi gene aime klora mege kabak dung ramedu kabak rarit Africa swine fever pet la lezen du pet kai de lei Mizoram kadege kabak rarit pet pezigene kabak ramedu halambia me pungte che hli de to razaine kabak pungwangze heme dimze hli de to ra phema kuleze Mizoram dege khoring rehe me bongna salei nalang beteuze nangni mi hai manane chuna time YouTube channel subscribe to gai log jai anui mi hai manane chuna time channel du kade pere pemik madai gu marasam ki benai anui Zeme hange ma ki be to gai be pe changla ra hange hai mana ba gwak se tensam kale je kem gai de lei azina lungta pen me na mai hang a ai gene loi du de lei